कोलवा गावातल्या थळाव्यांनी प्रस्तावित रो विला प्रकल्पाक खर विरोध केला। हो प्रकल्प सीआरझेड क्षेत्रात येता अशें थळावे सांगतात। आमच्या गावात असलो प्रकल्प नाका अशी स्पष्ट भूमिका लोकांनी घेतल्या। पुलीस दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीक मजत करता अशें थळावे सांगतात। ह्या प्रकल्पाआड न्यायालयात वचपाची लोकांनी शिटकावणी दिल्या। कोलवा गावातल्या वॉर्ड नंबर 3 येवपी प्रस्तावित रॉ व्हिला प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला। हे विशीं एकठांय येवन थळाव्यांनी मंगळारा बसका घेतली। असलो प्रकल्प आमच्या गावात नाका, हो प्रकल्प सीआरझेड क्षेत्रात येता अशें थळाव्यांचें म्हणणें। पुलीस फकत दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीक मजत करता अशें लोक सांगतात। देखून खंयच्या परिस्थितीत हो प्रकल्प जावपाक दिवचे नात, गरज पडल्यार न्यायालयात वचपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आमगे डिमांड सिंपल। ये जे आमगे फिशिंग बोर्डान आमगे फिशरमॅन आहा तेगे बाट आहा, तेगे बाटाक एक्सेस सारखे तेका दिवपा जाय, बिकॉज ही हॅज टू कंटिन्यू विथ हिज फिशिंग एक्टिविटीज। यू कॅनॉट सफोकेट अ फिशरमॅन इन हिज ओन फिशिंग बोर्ड। So this was their intention. As I said, first they said we'll give you access, and now when the construction has come up, they're saying we are not giving you access, you sell the property to us. So we are demanding that the panchayat puts its foot down and say, first give him proper access as per the TCP Act. And unless that access is not given, we will not give you any occupancy. The entire almost the entire construction came up without a construction license. So the panchayat has to now follow the rule of law of the Panchayati Raj Act and issue them show cause notice. Fishing board, we cannot permit people who are non-traditional, people who are from the not from the fishing community, we cannot permit them to build bungalows or houses in this fishing board. So these are the reasons why we say this entire project has to be scrapped. दुसरी स्टॉप वर्क नोटीस आली आणि दुसरी ऑर्डरीच इन्स्पेक्शन मागिल्ले आणि इन्स्पेक्शन त्या मी तिसरी नोटीस इश्यू केली आणि इन्स्पेक्शन केले। हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो थिंगा तेच बरोबर, बिकॉज आय वॉज द कंप्लेनंट। हांव गेले त्या हांवें चोयले थिंगा मनीस, त्याचोय गुन्हे हांव ना। थिंगा कॉपेल काडले आणि त्या कॉप्याला लागो म्हणून लागले आमकां तेका काडून दिले। हांव 5 कितें पोंगले येताय म्हणून लागले। तेन्ना हांवें तेंका एक्सप्लेन केलें, थिंगा 10 पोंगले येताय, 10 स्विमींग पूल येताय। आमकां आतां उदक मेळना आनी मागीर कितें मेळटलें? आमकां लायट पावना आनी केदो लायट मेळटो आमकां सारकी? आमगे रिसोर्सीस एक्झॉस्ट जाले आनी एश मोटरीज इन्स्पेक्शन जाले एंड आय वॉज सरप्राइज विदिन 10 days they were given a NOC. Complete the project, half of it is completed without NOC. But the secretary is qualified. He should have noted that and rejected the permission. Thankfully, and CRZ, part of it is falling in CRZ. How is the permission given? Immediately the Koilwa Panchayat should revoke the permission and make it illegal project and demolition करपा जाय तेजेर। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।